Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Danas ćemo se pozabaviti jednom aktuelnom temom. 2023. godine Srbija bi trebala da započne gradnju dve velike hidroelektrane, Đerdap 3 i Bistrica, ukupne snage više od 3000 MW, kako bi se nadomestio nedostatak električne energije od oko 20%, koje ove godine se uvozi po veoma visokim cenama, koja dostižu i po 500 € po MWh. Prošle godine je započela izgradnja nove projektno-tehničke dokumentacije, jer je ranije urađena bila zastarela, a trebalo bi da bude završena 2023. godine. Vlada Srbije je te projekte proglasila projektima od posebnog državnog značaja. Kako je rečeno, hidroelektrana Đerdap 3 bi imala 2200 MW i još po 200 MW bi se proizvodilo u solarnoj i vetroelektrani. Znači, ukupna bi bila snaga kod Đerdapa 2600 MW. To bi bila jedna hibridno-reverzibilna hidroelektrana. Radila bi se i po fazama, a u prvoj fazi snaga bi bila 600 MW. Prva faza bi mogla biti na mreži već 2025. po optimističnim prognozama. I neke procene nam govore da bi to moglo biti po ceni od 2 milijarde evra, ali to su samo procene, kažu stručnjaci. Hidroelektrana Bistrica bi bila snage 600 MW, a okvirne procene govore da bi cena koštanja bila oko 700 miliona evra. I za nju treba isto da se uradi projektno-tehnička dokumentacija, a onda bi trebalo da se obezbede i izvori finansiranja za obe hidroelektrane, i za Đerdap i za Bistricu. Osim toga, EPS planira da uđe u strateška partnerstva za obnovljive izvore energije. Znači, da oni investitori koji hoće da grade velike solarne elektrane i vetroelektrane od 1 GW i tako dalje, uđu u partnerstvo sa EPS-om, tako da EPS ima 50% ili većinsko vlasništvo, da balansiranje radi EPS za strateškog partnerstva, a da struja koja se proizvede prvo ide za domaće potrebe, a višak za izvoz. Treba istaći da Srbija 70% električne energije proizvodi u termoelektranama, a 30% iz obnovljivih izvora. I ove godine, zbog suše i pada vodostaja, umesto 30% iz obnovljivih izvora, obnovljivi izvori su davali samo 15% i bio je drastičan pad u odnosu na prosječne vrednosti proizvodnje u hidroelektranama. Takođe, pokušavaju se da se stimulišu domaćinstva, koji su najveći dnevni potrošači struje, tako 42%, da dobiju značajne subvencije i da postavljaju solarne panele na krovove.